Angkatan Bersenjata Ukraina 9 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 885.130 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 6 tank, 14 lapis baja dan infanteri, 58 sistem artileri, 190 drone, dan 142 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.274 tank, 21.360 kendaraan tempur lapis baja, 39.933 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.206 sistem artileri, 1.310 sistem roket peluncur ganda, 1.101 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.362 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia 9 Maret 2025, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas industri tenaga listrik yang memasok perusahaan industri pertahanan Ukraina, bengkel manufaktur, depot, dan pos komando UAV serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 148 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 bom berpemandu jam, proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 178 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 656 pesawat terbang, 283 helikopter, 45.649 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.083 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.523 kendaraan tempur MLRS, 22.348 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.595 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 2 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожены 2 склада боеприпасов и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и аэромобильной бригад, бригады территориальной обороны в районах Северска, Розовки, Константиновки и Иванополя. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 автомобиля, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 механизированных, воздушно-десантной егерской бригад, бригады Национальной гвардии, а также штурмового полка в районах Лысовки, Миролюбовки,
Гродовки, Алексеевки, Петровского, Срибного, Успеновки и Зверева. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк «Леопард», 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР «ВАП» и бронемашину «Макс-Про», уничтожены 2 пикапа и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной егерской бригады, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны и штурмового полка в районах Богатыря, Перебудова, Новополя, Константинополя, Днепроэнергии и Гуляйполя. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля и самоходная артиллерийская установка FH-77 «Арчер». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Качкаровки, Токаревки, Садового и Гончарного. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы АНТ-ПК-50 и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы. Pada 7 Maret 2025, pesawat Rusia melancarkan serangan udara terhadap pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Gulyaipole. Serangan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian dipublikasikan ke publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat ledakan besar dan kerusakan parah di area pos komando, meskipun korban jiwa dan kerugian material belum dapat dipastikan. Serangan ini menambah ketegangan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, sementara Rusia juga belum mengklarifikasi motif serangan tersebut. Kejadian ini kembali memicu kekhawatiran komunitas internasional akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Militer Rusia pada 7 Maret 2025 memamerkan 2 kendaraan tempur hasil sitaan dari Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan tempur infanteri CV-90 buatan Swedia dan kendaraan lapis baja Kozak 7. Pameran ini dilakukan sebagai bentuk demonstrasi kekuatan dan keberhasilan operasi militer Rusia di daerah perbatasan. Kedua kendaraan tersebut diduga berhasil diamankan setelah pertempuran sengit di wilayah Kursk. CV-90 dan Kozak 7 merupakan bagian dari alutsista modern yang digunakan Ukraina dalam upaya mempertahankan wilayahnya. Pameran ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional, terutama terkait eskalasi konflik yang terus berlanjut di kawasan tersebut. Militer Rusia merilis rekaman serangan pesawat nirawak, drone, yang menargetkan kendaraan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Pokrov. Dalam video yang dipublikasikan pada 7 Maret 2025 tersebut, terlihat serangan drone menghantam tank Leopard 2A4 dan kendaraan lapis baja BMP-1TS milik Ukraina. Rekaman ini diklaim sebagai bukti keberhasilan operasi Rusia dalam menetralisir alutsista modern Ukraina. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di wilayah Pokrov, yang menjadi salah satu titik panas pertempuran. Leopard 2A4, yang merupakan tank buatan Jerman, menjadi sorotan karena dianggap sebagai salah satu senjata andalan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Publikasi video ini dinilai sebagai upaya Rusia untuk menunjukkan dominasi militernya di medan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.